Li vê derê me pir caran ji we re gotiye dewlet tenê baweyekî fîzîkî me nakuje, ruhê me dikuje, keseyetiya me dikuje, terbiya me dikuje, ciwanên me ji me didize. Ji bo civakekî birizînî divê tu ciwanê wan ji terbiyê bêpar bihêlî, ji malbatê wan, ji civaka wan, ji erf û adetê wan dûr bi. Ew civak bi xwe xilas dibe diçe. Rêca min ji trolan ew e ji vê rê dûr kevin. Zirar nedin milletê xwe. Dewleta Tirkiye henekî xwe me dike. Teklîfekî bêexlaq aniye ji Kurdan re, ji tevgerê re. Çi dixwaze? Teslîmiyetê ferz dike. Dijmin van qîmetên li cem xwe li hember mirovan wekî şantaj bikartîne ve ya normal e. Dijmin e. Li zindanan bedena te weke rehîn bikartîne li hember te, îrada te bikartîne, te ji azadiyê bêpar dihêle. Tu ji xwarinê hez bikî, xwarinê sê te dibire. Tu ji avê hez bikî, avê ser te qut dike şantaj bikartîne. Tu ji çi hez bikî, ew wî qut dike li ser te, wî weke şantaj bikartîne. Ev karakterê dijmin e. Êniha jî serokê te di destê wan de ye, tu ji serokê xwe hez dikî, tiştek ku tu jî hez dikî li hember te weke şantaj bikartîne. Karakterê dijmin divê mirov nas bike. Li derekî milletekî Kurd bi esil li ser axa xwe ye, erf û adetekî wî heye, qanûnên wî ê civakî hene, bi erd re mijûl e, heywanan xwedî dike, jiyanekê milletê Kurdê rûniştî heye. Laliyek jî milletê Tirk li hev çêkirî ye. Ne qewm e, ne mîna milletê Kurd e, ne a Sûriye, ne Sûryanî, ne Ermenî. Ji ber vê yekê kültûra wan, çanda wan a lihevkirinê jî tune. Ev zanîn dixwaze. Tu ji wan re dibêjî were em bibin wek hev, bi hev re bijîn. Fehm nake tu dawa çi dikî, fehm nake tu dixwazî çi bibêjî. Çunkî ji medeniyetê bêpar e. Veya ne suçê wan e. Wisa perwerde bûne. Heyf e. Mesela li Wanê, şaredariya Wanê du zimanî weke sîstem bikartîne di rêyên trafîkê de, li derve, li otopêzê, li pir deveran. Xwarekirî adet li keleka Tirkî Kurdî jî bikartîne. Çend nijadperestên dolaz rabûne dibêjin rêya peya yan jî peya hêdî biçe, peya heye yan jî baldar be li ser rê tiştî wisa dinivîsînin. Yani prensîbên trafîkê ne. Rabiye dibêje Tirkiye ya Tirkan e. Tirkiye, Tirk dibîne. Ya Türkiye bila Tirk be Tirk bibîne. La bila êwe be. Ya ji me behewin, dev ji Kurdistanê berdin, dev ji Mezopotamyaya kevin berdin, bila Tirkiyeyê Tirkan be law. Kesî ji we negirtiye. Di nava vê teklîfa bêexlaq te çi heye? Yani tevger çima teklîfa ku dewleta Tirkiye anî ji wan re red kir. Di berdêla teklîfê de çi dixwast? Yani ji bo ku hûn bikaribin bi serokê xwe re hevdîtin bidin pêkanîn û şantaja dikin. Ka ev çi ne? Mesela ne Mustafa Karasu eşkere kir, ne jî Besî Hozat beriya du hefteyan. Çima eşkere nakin? Nizanim. Halbuki pir bawekî vekirî dikaribûn bigotana dewleta Tirkiye ev pêşniyaz li me kirine. Yan jî ev teklîfa bêexlaq li me kiriye, me jî red kiriye. Dibêjin me red kiriye. Ama naveroka teklîfê nabêjin. Ji were gotin şer berde. Ji were gotin Rojavayê Kurdistanê temamî biterkîne. Bêje. Ji were gotin Qandîlê temamî valakin biçin wê derê ji me re bihêlin. Bêjin. Madem we red kiriye, red kiriye. Yani tiştekî mirov ve şîretî tune yani. Hûn tevgera civakî ne, hûn tevgera gelin. Hûn û gel şîrîgê hevin, tiştekî hûn ji gel veşîrin tune ye. Yani mirov bibêje baştir e. Dibêje em hêvî rica dikin divê hûn rexne bikin tevgerê. Bila dev ji siyaseta demokratîk a Tirkî berde ve gere wan salên çar perçên Kurdistanê azad xilasbûna Kurdan ser. Tu zanî hevalê Mehmet. Yani ez tefhem dikim. Di vê çarçovê de ji xwe wextê dibêjin basa demokrasiyê dikin, demokrasî tê wê manê daxwaza we. Mesela daxwaza we piranî çi be, tevger mecbûr e li gorî daxwaza we tevger. Tevger, tevgera gel e. Ji hûn van daxwazê xwe bînin ziman, elbette ki tu kesekî di nava tevgerê de jî li hember çar perçên Kurdistanê û perçebûna wan ne. Elbet her çar perçên Kurdistanê jî Kurdistan e, sînorên di nava wan da li hev çêkiriye, sînorek Sunnî ye, dagirkeran xistiye wê derê, kolonyalîstan xistiye wê derê, ew sînor divê rabe. İja wextê sînor rabe, merûv heremekî mezin a rojhilata navîn bi hev re dijî li gorî usûla qaydeya demokrasiyê wekî Ewropa. Merûv dikare van pêşniyazê xwe bibêjin. Bibêjin, pêşniyazê xwe bibêjin. Hûn gelin. Tevger ji bo we şer dike. Hûn çi bixwazin ew e yani. Yo dev ji Tirka berdin. Hakikaten ez bi xwe dî Tirka rexne nakim. Dewleta Tirkiye rexne nakim, teşhîr nakim. Ya îcab nake. Wan di cehennema wan da bihêlin ya. Ya vegerin welatê xwe, Kurdistana xwe,
عرف و عادت خواه چند خواه حقیقتا مروف جه هر تشتات کاره بخوازه اما از رابم بچم از مروفین قاستان بونو کرشهیری نیغدی چه جوان بخوازم چه جوان هیوی بکم از درس دموکراسی چوار بکارم بدموان حقی میشتنه حقیقتا حقی میشتنه yani حقیم از درس دموکراسی بدم ملت آنادولیه مخواه چکریه ام عقل دادن ترکیه ناوند راگاندن یا هزین سوریه دموکراتیک قصده نوچیک لسر مالپرا خواه فرمی وشان دوی نوچی دهته گوتن مجلس لشکری یا هزین سوریه دموکراتیک جوین خواه آسایی با آمده بونه فرماندار گشتی مظلوم عبدی اندام فرمانداری گشتی فرماندار مجلس هرمان و سازین فرمی انگریده قصده لدار خستنه د جوین ده جاره کدن هات دوباره کرن که اوجبو چاره سریا پرسکری کن تواهی سوریه ج دیالوگره وکرینه بریانها فرماندار مظلوم عبدی جی بانگ لراجیم سوریه کربو که ورن ام بهوره جوه مسئله سوریه را چاره سریه که ببینن به شرطی که روبریا خسریا روجاوی کردستان به وی شکلی دوام بکه یعنی خسر ببینه و جو خسریا خو جوه پرگالا خو تعویضا نادن اما اف سیستم دکاره تواهی سوریه جی وره پیکانه تکیلدار ایریشن دولت ترکیه لسر هرمه او بسازی ناونتویر دناوا دانوستاندن اندانه جبور آوستاندن ایریشان در حق دوزا داعشین گرتی ده در حق چاره سرکرنا دوسیا یا کامپا هولی ده خباته که روزانه به هزین کوالیسیون ناونتویر هیه درباره مجری ده انجام باش هاتنه بدست خستن نا کامپا هولی تمامی مایه سرپشت روجاوی کردستانه نونو آواوی او ددنه پر حتی یعنی مرو 7,000 انسان لوی درینه بجنو زاروکان ده زاروک چواتینه پرورده کرن کیجان تربیه دگرن تربیه کیجان جواکی دگرن سوی دو سوی اف دعیشی بکین و نفرت ایوان زاروکی خواه جی بکن دیوان زاروکین خواه بکین و نفرت مزم بکن چواده به کسی این کجا عسکری رویانه یعنی ارکا خواه یا خواه پرستن پکنانینه دنابا قصده ده او جبوان عفویه که گشتی هی نهاتی اعلان کرن لبلته نقاش کرن yani dedemin peşmede de encama nikaşande eğer herkes ere bike o tene afu kirin. Jibo ve yekeci komiteye katiye ava kirin ev komite ve Hindistan ayar bike. Askeriye dına vakasede de unzanın çenmehe eğer unbişin vakasede 3 salan askeri heye. Ev perverdeyin leşkerin ev taybeti jibo şervanın nuh varin zede kirin. Dve konferansede be beştariye mazlum abdi تداتی گوتن دوی اپراسیون لدیج داعشی ورن زده کرن بریار هاته گرتن که دیالوگا نوا کرد و کرد وره پیش خستن افتشتکی نویه بریا 3-4 روزان لسر دوی مظلوم عبدی مجوره بیان کربو که بریار هاتیه گرتن جه پنجه تباقی شوم و دیالوگا که حتی نها به انا کسی را هاتی بو خود کرن جنوواتی دست پیکرن از هنک جواره بحثا وی مثلا شانتاجه بکم Mustafa Karatuji dohu da hevpeyvine ki kada basa aynı mücaret keş berved bejim. Mesela hevpeyvine viçid beje. Debe agahiya ku heval besi eşkere kir. Geleki gring bu. Dema ev agahi giyiş deme. Brastici em pır hers bun. Mesela çi bu sedem ku Mustafa Karasu bitevi hevaleyn kwa. Yani revebren tevgeri hers bun. Jaliyedin ve cardın hat editin ku devlet atık devleteki şantajıye. Lisser rebertiye şantaj limetke. بگوتنا امی بکن بلا بمالبات خواه و پارازیان خواه هفدیتن پیک بینه لی اگر افتش بینه کرن افتش بینه کرن چیه؟ مسئله هوا yani teklife ki vusaş tevgere ve aniye ku kabul kırnavi ne mümküne yani ez gotine Mustafa Karasus vusa famdikim beriya çen mehan empe hasyan ku devleta Türkiye j tevgere re haber aniye goti em dixwazin jinuva buara runin dora masi هن رایدارن نزی AKP هاتنه لأوروپای به دردورن تفجیر را رونشتنه نقاش کرنه مناقشه کرنه تفجیر جی تبیت که به نوع هیجانه کی کامروب چوا بکه دوی درده دماکو داین و ستندن چه به بکه به نوع بازاریه تبی که نه اخلاقیه مروب آزادیه خو بخه مجرد بازاریه لبلی نویوی دانوستاندنه yani چما جی نجی نقاشیه تو تنه دکاری شر نقاش بکی ام شر دکیجان شرطان دا بدن سکناندن ام چوا بکن شروان خورا چاره سریه که چوا ببینیم وانا همید کاری بخی نقاشه وانا تشی تکنیکی نه اما دا آزادیه ده تو جار مروب نکاره تاویزان بده آزادیه ملت کرد حق نتوی ملت کرد
perwerde zmanê Kurdî ji dibistana Serêtayê heta dawiya zanîngehê. Mafê milletê Kurd ê ku karibe xwebixwe rêve bibe, rêveberiya xweser heta serxwebûnê. Mesela mafê milletê Kurd heye referandum pêk bîne û serxwebûna xwe îlan bike. Kî dikare bibe asteng? Van mijarana mirov nikare bixe mijara bazarê. Nikarî. Tam di demekî de ku her du alî têne dora masê li hev kom dibin, dewleta Tirkiye bala we lêbe di van salên dawiyê de, bi taybetî di van 6 mehên dawiyê de hêza xwe pir bi berfirehî li Başûrê Kurdistanê bicih kir. Baregeh li ser baregehan ava dike, dor li heremê teng dike, gazên kîmyewî bikartîne, mixareyan bi dest dixe, şikeftan, tûnelan bi dest dixe, gaz dixe wê derê. Zorekî pir mezin dixwaze bide ser hêzên gerîla. Çima? Ji bo ku dora masê destê wan teng bike. Di bazariyê de bi ser bikeve. Yani devleta Tirkiye ne heq ne maf tu tiştekî soz nade pêşniyaz nake. Yek pêşniyaza ku devleta Tirkiye ji wan re tîne, em tenê dikarin hukûqa Tirkiye serbest bikin li İmraliye. Yani Rêzdar Öcalan karibe malbata xwe û parêzerê xwe re ev dîtin pêk. İja di vê çarçovê de rêya bi tenê ku li dora masê mirov bi hêz be ji vir û pêve banga diyalogê ya li dewleta Tirkiye li Kurdan heram e. Ne rast, ne rasyonel. Devlet tenê bi armancekî tê ser te. Qetilkirin, kuştin, tûnekirin. Tu ancak ji piştî vê saetê tenê dikarî xwe bi hêz bikî. Ji vê saetê şûn ve. İşê te ew e tu komisyonekî taybet ava bikî, ev komisyon wezîfa wî çi ye? Çi qas li zanîngehê cîhanê xwendevanên Kurd hene? Ji Amerîkayê bigire heta Kanada. Li her derê Ewropayê. Xwendevanên gencên Kurd ên jîhatî ku her yek ji wan 6-7 zmanan dizanin, xwendine üniversite xilas kirine yan jî hêjî di üniversite dane. Wana bikişînî cem xwe ji wan ekîbekî pir berfireh bi hezaran dîplomat bi Efrînî çêbikî û wana berdê cîhanê. Dîplomasiyekî pir berfireh pêk bînin. Mijara dîplomasiyê jî mafên netewî ê milletê Kurd. Ji bilî wî nîqaş tênabe. Demokrasiya Tirkiye mirov ji bîr bike. Ji îro pêve. Ji qas rojnameyê te hene. Hemî dikî kurmancî. Kî fehm kiriye fehm nekiriye. Hemî çapemeniya xwe dikî Kurdî. Kurmancî, zazakî yan jî soranî ferq nake. Çi qas televizyonê te hene, hejmara wan dikî du qat bi hezaran rojnameger digînî, perwerde dikî, bi hêz dikî tînî di van saziyan da didî xebatê. Medya sosyal bi hezaran rûpelan ve dikî, bombardımanekî pir mezin pêk tînî dixada nav netewî de. û ev hêza te heye, hêza me heye. Ha, wextê ku te ev hemî pêkanî, mesela eskerî pir piçûk dimîne. Dikeve rêza çara, pênca, êdî îjab nake em vî barê mezin danîn ser piştegerî la. Çünkü insanên me ê kêrhatî hene ku dikarin di beşindinên jiyanê de vê doza me an netewî bi rêve bibin. Di rewşekî wisa de dewleta Tirkiye wê mecbûr bimîne were xwe bavêje berbextê te. Ew ê lavê te bike. û tu zemîna me de dikî bi hêzên nav netewî re. Tu dibêjî ez hêza min heye, mafê min heye, ez Kurdistana xwe dikarim bi rêve bibin û ez şaşetiya ku beriya 101 salan li Lozanê çêbûye dixwazim sera rast bikim. û di van şertan de bütçeyekî pir mezin dixwaze û pir tiştî ku ez dibêjim. Êdî wî bütçe jî mirov dikare helike yani. Bi şiklekî. Di hedê xatirê we êvar baş, dem baş.